Alright, basi no mwancho mutegereri karibu nende ase umurubiri uyobotambe hana lero ndende gesekana no kwimirana no moteli kurwase orugombo rwagusi umanyire sana nenda matera ye anena mono agusenia abantu abange. Karibu sana se studio yetu enero abagusi Global Radio. Asante. Basi no mwancho mutegereri abagusi Global Radio na babotonyora sinjira Facebook abagusi Global Radio, YouTube no turegali una abagusi Global Radio nenda ndake na bira toke ayano moteri no bwata matera o ni wete hoche mega yabagusi Global Radio tugambe ya maseyemo uru history yao nende andake na bokurwa chicanga moto chiao na bokurwa ebitango biri okwimera ase industry yobotelia na botwikera ase email itabagusi globalradio@gmail.com wose otwakere esimi wose ulike ujumbe weterase enamba 0753241889 gasiri bagedi mwancho motegereri nuri otuligerere tegamwali bagali abene anyako bakawe introduce afite yamali tae nenda tenga yako base orogombo rwito rwagusi. Karibu sana. Asante sana. Asa tangu Samuel Warongo Nyamari. Lakini awanta wangi wamanyitenga some the bigs irina real stage nemyane. Nguru kurasi finse mocha nyari bari masaba asa kurukunga ikorongo. Alright, so Sam the best. Naki ya nyari kantoga come up with the name Sam the best. Sam the best iri achitu turiyoka. Kora kono yakuru esukuru gachikwa na gaterenje mbezi ngotere kwa. Yeah. Alafu ne kirona chaka wana hotera country music. Nganyaranga na base yenyane ego fit into country music. Apart from that kirogo tegerera muziki o country music a base nero ere very unique. Aongo bugiga igenga base ni roncha changie tego chana ireta some the base. Yeah. Alright. Bia sana. So amatera yao na mayali nende na bateri na bangi tugwate gusi babatera matera na one day. Lakini rende, what was the reason behind kwende studio kurekodi matera kuyabeka YouTube kutoa matera ndo tegera? Muziki no muziki as muziki on indu ya chagete kare sana. Ya chagete kindu kuro mwana na akimite garonja na amedenga muziki nege kia kawaida. So I was born in a musical family. Mama, my late mother ngotera arenge, tata na ngotera arenge. Na wakere Friday ngotwara arenge ndona a small music extravaganza. Yo kingo ede skuru gama et Friday gigo ikangotera togo chinyomba. So muziki ne ndona chagete kindo kuru kindo mwana. Lakini wana record muziki na chagete kero after form 4. Yeah. Kero na kore skuru na swete studio. Na working record gotera kwa no tangani in the year 2018. Okay, umendo wate abantu babatanga ya chumete tendete gotera amatera ne manyekane Kenya ngima and outside Kenya abantu bate anyo wale chibe sefu kane mondo gete bono aye monyene what was the inkeini kibone kenyene no gotera emotive ndera wono njema na wate yi muziki negento na kimire na kyo yone reason ndatebe ngokoro muziki entangani of course no korandi igen tigia kabere ngiringa yani tingo nyara gutama kurase muziki nebanga YouTube tiarengo osere record matera ngwa rengo bano njengo tera wikana ngo chagotera bano njengo tera ande nyomba kironde nchibuyeka yeah yono ogotem love for it, a passion music. One time ni normal gatware gendunga extravaganza maybe on Fridays what on. So how did this happen? Nkami no mwenzi tina bateri mwete family ko nyambare bateri mbale na bale yani different talents. So ni nona kibona kero mondo tena no material. Naongo ta ngakiro muntu no material kwere ka na teka to reach music extravaganza icho tata akabugirie keyboard. Yeah. Mama tera. Alafu muromi ntomo neno ye bass guitar. So iwe family spear. So umongi nonde wasichinga gichekera ringa moyo na atelire. Na terete sana. Yeah. Na so geti chelba mwanginyo uchisana. Nchi na zilikuwa zinapokelewa kwa matera nari by the way nara asin korase channel yao Sylvia Sambo I don't know is she the one
narayu Okay. naso itema tera kumete sana chinge kichiabo karaiga just before 2000 Lakini te na igete ko soki bichake kana na ngoro igete audio. Every audio kwa technology yenga kichitirika amatara inge chi radio cassettes chichakare. So njira nere murabanga muni family munya kurve ba materiali metono technology meso keri chibichake gima igarende munyori abantu nga this what was happening before, these the talents we had. Ntubugate mipango mbuga ndrete kobanga. Yeah. Inga kigeojo ikeiganto chitunyasogi. All right. So one thing I watch agete kore omoke sana watera as per the family. So watera kwa gutanga nkoli chete studio una wono sam nyamari go record ndi kwa recorded. Watera utanga ni na ko recorded August to September of 2018. Nyama tutara sai campus yo mutingi tucho swana lina so te studio ngatera watera kono utanga ni ekava kurukunga I'll fly away gotera na Jim Reeves. Ototania wantu na bago pocket bia ngwangeto moyo sana muno kuruga ungendre gotera. So apart from the passion, I mean, what the passion, like not what talent you gotera, you know that. You would any other lakini ndio grita hiyo. So how did you realize that you can sing so well? How did it come to you like I can do this? Abna na oten kure family thing ngaritinga na discover tenga ngotera nchina metenga otera is part of life. I thought that is part of life. But thinking you take na renge class 3 to atwari ndega go PPA pastoral program. Ni ditke na swate mutu ngatera lakini ngakuminga wande bakira bategera bakotera koyara yinjangete motisha ngara na ubara wangotera ditke dingori ngobana wensipi. So okay, totavenga de warodi wono kare watera bakakira kire ndio ndio kiro montaga tegera. Wow, that's nice. So kuruga totavenga wono kawa inspire batankai I can do this thing. Yani nga keep it in mind nta tikotera kurebera kini nga keep it in mind nga ngento yetengia penalty mete enchira nera abantu banalete monta cha tenga muisi ona wate talent ya wakotere kurukare diri ngaki onde te oje tagwa project nga you have this onde ta yaronte betinga wawatera. Okay, so mete kero motel go so monda ucha kakende yonskia ngutwara rigendo kiria batebanga ntete ko kuna nyarebe mondo naro ko aimat mondo nare a role model ya. So ase amatera ya watera, who is your role model? A role model ya nako kungane Ruben Kigame. Ruben Kigame ni family friend. Yeah. Ngo charenge kasanda sana especially kero na rengo mwana. Kwanza na soketi album ya mama. He was part of the team that produced the one album. He gonna ne role model ko tare country music sana. Okay. And what motivated you watera this genre of music? Country music nanya njete kurukindo mwana ngo yategerera na renge amatera Jim Reeves sana ndo abwate chi record chia ngo tegerera twarenga sana kurukindo mwana na rutu muziki yo no special akiro na ringo igogotera kwa country ngo kana renge sterigete ikinigete na chagete kwancha kurukindo mwana lakini ndio nango kinenga ngaranga bagusimba rigotera country. Yeah. Lakini kero na chana ranga farikire ndo so kira materiga na opportunity ikumbe kengere possible umuziki oliba kwa basongo boka nitu na butokonya letanga igonyare gusesenya abantu bangana. Okay, so what anga kwa recorded 2018 eliko nyara wako rescoro. So how far are you in your studies? Oniga nde university umwako kabere ngo chigoswa. Second year. Okay. What are you taking? Course ya law. Yeah. Wow. So how do you manage law, music? What I can say is that njitindo chose music ingo irere most of my time. Kwa rango nyakora ikero the free part time, don't crap part time. Yeah.
So it does mete lo abantu tumete nga ndio yani kigote kimontar so busy masomo kuli vitabu chia ono mi to kuli vitabu tukoima yeah sinza chilioti mogete igabano nchoko okuna kuko tumuka kwani ambia sana no wata ore school mate ndio kuodi use na vira toke no bwata monto no nyo yado Tetewa mapema. Mapema metewa ndo bado kwa jawa beto ba ko jona ba fofo we will vanje tembi abanyo mede so you never know. Bad. Okay, so planning soon was it? Kwa ngwe tundange. Right. Mbia sana. So as a family yao abiboli ba watanga mwagatwarire ego meaning mbakwate omoyo oli bogoteri. Are they supporting you in your music journey maybe? My parents are very supportive. Koiranga naona tebanga nongo record studio ya Tato Mintona wati studio kukuvizo Victory. Igabu nongo record ya matera nene ndengo support ya resana kiremunte limbate project. He's very supportive. Nenda ako wakete sana koiranga na emili libasi mekete wano na nyegendere. Yeah, ngere kolenta kumera kuweze kuchipuka. Ambia sana. So, you got to type recording, you do it free, video recording free, you wanna, that is it. Video, audio, video, Beyonce yoko para free nda. Ngoko free, lakini ase video ni mbwato machando kwa ela. Timbwate resources chuko ngira, chivenues, chirinta getimna, chirang, chiga. Kora no, country music culture ina yotaka ase una yuga. Iyo ni mbwate challenge ase video production. Yeah. Lakini audio you are good. Audio I'm good. So, igo oise kuganinga noga ni bokonyi kurua sa abantu sina mashabiki na abantu babwata moyumia na abantu bakweru by the way ende kere kwa batenga nimbwata mochando gete ninga nitiko kore gento gete they can support you. So ayo mwenyene inkiuraga ni obe supported egero ikere ebirengo biri kwa bwata kuru mochakana. Personally, I can say, my audio production ninde sorted, ninde quality matera mange sangine ninde record. Lakini na matera naro na post to YouTube ya ne audio ka koeranga video teyo. Yeah. So montare ngwancha tuangonye nsema video production na ngakanera chi venues usangore no camera nsini ni ga engiye quality ngia naonda nyare shoot matera intera shoot. Okay. So inamba yana bokuru go Kigali, do you mind kure number go chia system? Inamba nere 07 69 89 40 71 07 69 89 4071 na email ya nere samuelwarongo904@gmail.com samuelwarongo904@gmail.com. Okay. So bono ase engakie kwara terere abaterengo ranenga na mulechi function what kind of functions kwara attendri geso chaka gotera matera? So far the biggest the big function na vere kingo attend me Mashujade. Na I had a rare chance of singing for the president. Otera gete to aterete na farike otera komu. Apart from that na vere kingotera chikanisa how singorangeriwa nechinyangi na matanga. Okay, how do you charge? Mete na irede no materi no ganete transport ni maite rabana korangirigo chabone gari ngotenga sambwa na nchu ntumvizera abageni nimbwato moyage toche. How can you charge me? So umuntu ndebenso utagete ko ndangiro siko invite aye to kwana 12 wana na kero you want to what a specific amount. Okay, so back to the Mashujade watangwa nyantili bagaliri. How did you manage konyakara bantu tali bonus banyole bantu watabateli abange sana mede kurusi lakini bange banyole how was it conducted? Ebodinere entertainment as a national celebration ekrokuna permanent presidential music commission. So the commission in charge take agusi prior like 3 months ago before the Mashujade wakarangiria abasani usabateri bagusi county paka na mira bonse mbachete wakora auditions kwa lengo ndagari watera live mutu y'abantu kijaje zicharengo ono gabo no ba koreta short listing according na watera ga mutu tali matera le recorded according na watera ga mutu
So no wapigiti abantu also ngaita auditions ngarange. But how was this done? Ogotera, you go freestyle bila beats and wale tulikotera na beats bari bakubwire keyboard gari kunuma gari. Okay. Ngoro ngware ngutumia ya recorded music kwa ngotera iga freestyle. Yeah. Okay. So they were picking on the best oteberende. Totebe on the best. Yeah. So ukafanikiwa kwirali bagerio. So mukaenda mu mwatate aina farikei gose kero mondo kando kando. Mbara baterete stadium barabuye babe ketuk amo. Lakini tu aterete garden party gari ase president encoragira lunch. Yeah. Tu abate special tu aterete nchina farikei tu bebere gotero komo. Mbiya mwaka ni tu gose metando ata abande babatero ni batate nganto irikende gose wa nakia yenge by the way. Ase abantu bari twanyaziri bari otera ase president gari kinsa kiricha garden party gari state house ya Kisii County. Kilo monto na akanitu ndo kilo monto na akanitu bia. Kinde tata muisa negete dali. Muisa negete. So uranyore baga kumiriande in a national event. No mi akiwa chogo se muisa negete batanga ya. Neke kwangu sana. Okay. Yeah. So you have all these things happening kwa sokria matera au kwa manyekane mpaka kwa ndo meta say national event Italy nene ya mayanya sai. So what is next? What projects are you aiming at maybe next? Nimpote project next ngocha okoromuti yo December. Yeah. Nimtagete ku release album yane. Iyo chikobe album yane agatatu. I'm working on an album, a very special album. Because matera I want to covers anymore. Amatera and compose it into become matera and also digete ngeri kerete. You want to ganyerira. You don't go check it. Is it Kiswahili, English, Ekegusi? Ari Egesongo Nekegusi mono. Kiswahili. Ngeri kotara wasengo. Okay. Mena tera amega ndo chama tera vera tatu iga Kiswahili nage nati to kubolinga naki nkite te komedia ineke gusi Egesongo Kiswahili. Mostly ngomedia ineke gusi Negesongo. Ezo ndi usi ukanda tera abantu banga ya kwanza baranchega siao. Bikuranza usini abantu kuruka. Abane Egesongo ngo tinande nanyora chi events use na asingotera abantu batali kwigugi usi. Uno ikantere Egesongo. Yeah. So tata Kiswahili kero kibono ayakwara tere Kiswahili it is enough. Asibona ngo say what are the plans? Kiswahili mono nkirigo kiasoka buna ntagete. Lakini kirangotera Ekegusi Egesongo ngo express inde biya paka na yungotero ko kwasokre biya. Okay. Alafu no kurunka buiborwa usebora rababa tabeke busi. Abantu in the ground, the Kenyurkino Kwana specifically, are they receiving are they consuming your song? Abantu banga sana bagokire amaterane bagokire gasingo kora. I can say proudly that I've made my village proud. Yeah. Abantu bagetsana mbanga ndiretia mayase muziki wa. Alright, wano timeti asa matera ansuwa so kiringo tera kukuri wanchi tayo mwenyene mono. Maybe nabo to perform riga live rero imi yaba Busi Global Radio. Ata kumeto umurigiri na leba tanga mete abatari babira bakora nabonye munda bugurite matera banda kabika zitene. Ora kuri gendo live kero munda ranga ya samnya mari the best. Momotel. Yeah, njuna sound the biz amaterane ngotera live no ekero narangirwa singo imuki tekianega na tera live apart from the recording music which I have. Ono ngotera nganje sana gogo nsisemi sana go kurukunga close to thee usembe na sikisi ukuno ngotera wakabere na sogeti. Na ukrasi album ya Ntangani. Yeah. Na go perform live. Nai o imawane o te wenseje o endorane asenseye motoria ntare naye benaye benaye
aseseye motoria tarenaye. Atorokuya sana. And by the way, ngoro kikulibona abantu bapokete buya kigima sa matera yamuzi. Tiri ando banche te ando wetiko mondo chaka hotera. Ogotera ngora abantu gusibanchire sana. Ogotera guku ayerera. Gukuni. Onendiriche nabwate chimbaba nanga nairuka ingiko mochoria wabe yamare wabe no kumarore amuna bande omneye tororo ayira oye tigense terinago semmeria seyengo sombrere aebeke yange se chinchera chomsi ekonuge kuga tomoro toto monene. Otorokuya sana. By the way, nakikwama nyete kubuge gita. Did umuntu kwegereti waje to kegeri go school? How did you come up kumanye gita buye? Ingiteke negente raisi kwa ranje ne bundisete Ayo mwenyene ne bundisete ncho mwenyene naona gote gita kyanega ngaso YouTube ngarigere basics kurwabu nganza kubundisa kego bado tindamanya bado ningente kubundisa. You wanna egita pianero? Are you good? Pia nimetaka hiyo lakini kinakinda buri muntu yawa. Alright. Bono umundaragani wasomwegeye gita mete beberera abantu bakuye gita bakire sana. Ko yo abantu bayirana piano bebire bita. Mundaracho mwegeye gita, how can you charge? Abantu mwegerinda wante gita sana. Okay. Abantu abange kwanza town igano wakonyora gari ase studio Vezo Victory kutoka Golf House. Abantu barachira abange sana na babundisire ningende kubundisa. Na wowe chato kwana. Mo sinyana lakini bigo mondara abacho ko mugugo kidogo. Bigo mondara sio mugugo so mondara ngo jago tia no musanda tanabo. Ndo sinyana. Ayo. All right. So, abateri anene monongo kora bari collabs na bateri bande nabira toke umuntu naruraga niya chawo tenga kisamu nabo materango kinyo tokore collab naye. What are the requirements? Njitimbo atimo chandase onde wensi utageta kole collab na nje. Lakini kuicharo kiomo kiorio se seriousness iri takire autokore go tere muchande toyo. Okay. Turi gonya gusaba kende igomete nanyara bateri monta bate indetere ri kwa msinto makora kode bateraga. Bada. Jepini go koraigo. Okay. So ase egekege kwaratera materi amatera nubwate abantu baliande kwa motivate kwa batenga soki kwa banachire you nurture them basoki amatera na kwa rentri ngorega kwa matenga nabo basa kegende ase gepindi kena vera so muziki kyomoko yomo bado tina naacha montagen soki gotera no record watera lakini abantu bara bange sana ba bere ba ko approach batagete ngatocha mo tokore gento kendega but so far product yo to soki. Okay. Bueno, egango ya onereri in this music, this genre, no more na auto revisioning by the next maybe 10 years kuruno ugonyo na ikire kerengo gete bona nakindate a vision ya onereri ya samatera ya country music. A dream bwate no koranga country music culture ya berege ko grow as a gusi. Country ntetendera abantu abange sana bagotera country music ntetendera abantu abange bagotera live music kora abantu abange squeeze twasere studio twebire okona na ekere kanisa muntu agotere estima yagenda muntu okira gete kingeri ko gokipi ono nje mugokona no koranga e culture ngongirere gusinga elinga onyige kero e family mwakorire gas yeri tukumororo mugondo mwayikirenka na umuntu muwikaranze ganyomba mwanza gotera. So totebaye bono igwete buri ndi yukubwa ikikere ngaho nyakaro kwenda guperform kwenda n'ibintu byawe kita byiga wikaranza ari bosigari wate no wikaranza waterera abantu byiga live ya nimba to kuganira ni semereti nga in the next
few years ntetunya sans singing antware asset yani a live music yanga kirimo onye narangiri waseiga ngwenda nakiregendera abantu bakumbuge ndulunya kwenda na CD ineretu so instruments toraike lakini mtu tukwane tringa no watu mochando instruments watanga video production yoka recording instruments mochano ani giteki kyo kambo atunande okay so igo nabo audio kuriete neraga niko konya nchirende nabo konyora more instruments okay mbiya sana so Muriga abantu bare ayo mwenyene wetenga nabo o collaborate with ndu bateli wa bange sana gusiga igane and maybe outside gusi ba hotera matera of this genre bare bali we totamana tinga ya na konya ali bagana barabu we can do this thing na ngonya ali baga singo pose mena na ngo sokia matera na farke but so far twasokire watera komo twasogeti kwa mashujaa na kurase YouTube yani gukuru kunga mimi ni shujaa apart from that outside gusi nde nirango yoku work na Ruben Kigame ne role model yani so far ntoka ndreto kukwana ntoka ndreto kubanga oh that's good alafu ntobwate association ile nili kongo so like that omungane yabateri kurugusi are you part of them tindi ngano ndo bwansi so you got there why you wait nenelete ote tokore ya independent musician tali nganta tageti oso lakini tinda approach dio se tinda time ranya lead area ranya link so orava approach data ungegende keneki yake gotubwatania bateri once can you okay so as a journey nuna country music muntu batabateri kurusi is there any program wate yobuhamo boli wa journey ya matera so far country musicians bagusi abange bare aho ikaten nendi mpaka ndrete commenta lakini woni gase balinda tebe babwatire email mfarke bado ntorabanga kende but I'm foreseeing a future in the next 3 to 5 years as a culture a country ya verege ko grow sigega na tokanya toko organize events cha country music gusigega twas abateri ba country ba batera so by the way that can be great currently doing a dream yao move posigali you do it live so like for example mo organize function yamo mocha bateri bali bwensi yamo gali mwatere gendo gali live maybe something of the sort so maybe go happen very outside you see Nairobi maybe go happen very kire wiki gusige no I can culture that grow but ngonya ko growere ngoranga sure and what is your take as a music generally as matera chijona chonsi picha gusi mendo wate the pop ndo wate ayonsi pino ya might what is your take as a matera gusi wone got as that now the music industry see it's growing very fast people are working very hard abantu abange ngweso kibare chi studio nkonya kokina chire njege ntonda tebenga umuziki oguru usiwansire ko machua umuziki uzwangu anabantu bansire ko teme bintu unique new ideas new musical styles na ya mashija yanja rogetinga muziki ogusinga nya gokinore sana oh that's nice ono you pursuing law eratoka bochibosiga amatera ahiremeri zaidi can you shift from your profession ata wana jetigante era nomba motel you do it as era very gazi raisi I don't struggle making music lakini mwinali ngoso struggle tore kosoma igonye music industry nege ko grow na bongo quit legal profession so music okay ndete kugira ni maigate one thing in your family mulelewa kwa hiyo familia like music was part of life
aye wasokire matera onde naro nainde umino gosenere osokire munyameshipuka pia kuimba hizi nyimbo. My elder brother nasokiti matera na abwate YouTube channel yako roka Soul Manik. Wow. But then to sokete otera okomwamo ende nere producer ane. Lakini other siblings bara wakebari still in primary school. Ndo bayate chinga kila kinto chimbaje batere chinga kichiwe. Okay, so your brother is more of production or senere no material? It's more of production kuvo batera. Nere nenu mwanafunzi yari. Wow, tarakora. What is he taking? Low. Wow. Mwenzi wono mwenzi. Whatever abanda bakina barumbo gete chingencho gete cho batera. Igo boro Christian na baranga my sister nacha. Okay. Oh, that is nice. Timanye ti njura tei umwanchwa umurigiri wa Bagusi Global Radio ekara tokwanira mange uri otorigirete kurugari oyo samnya mali otebringa ya no material na kana ti obokonyi na kwa ti kunyora ne instruments che akwenda gari stage buri kare kwa murango sine function wakigendo gari live murigirete tigara tani ngose gendo getera uya kagari simage kwenda ekayagenda tinto bya yona gento bokonyi na nabwate umuchando usi challenge ase obosokia amatera essentially yechibicha video recording wego nabora mukonye narwe namba yawe na irensegega nabo okunyara kwa mukonya kuri ungayano gwate gwakundunere nabo komukonya genduiga nera genderere timiti ingana yaone yo mweri ne rira tevi omwanchwa omurigereria andake mbali gali mete bapimete ngaki akintari kona sam na kingo munyora mbaro mete base na kibao kunyora nabo wotana kimontara kole awikero mete na wasokere step by though is not a joke. Na kwa nyuma ndere uganeti ngaya nera so egari ya industry ya matera and they record. What is the last word? Igento nengoteba niki music is a very powerful tool. Nigento ora tumye kurandiria abantu abange sana music ngwikirora abantu abange igo bono mwancho mutegero ni kubwa to kubwa abo sponsor usana abo support industry yani abo konyora ina mbantu ene na nagaiga arafu nywe any upcoming musician ore gusigaiga abo go contact number no ere everywhere as social media platforms channel abo ko ndigi na boto kwana nimbwate links ku chi studio au abo to kwana torore na kitoko toko konyana. Right, mbare bali bawo chaka na barabo nkyora bateme mbare bawo chaka rebe na kibawo chaka. What are a lot of challenges? Nchi bali bawo chaka ngendonda batenga tani rasmo soki oso studio soki amaterao. Chaka bunore no kwende kanisa gabo chakira gabo. No ko nyoro muntu igo se family mo go saba chakira gabo no go chakira. Chaka ko tera kurugabu binde na botikira nyasaye. That's mwana ila simanga ende studio kwanza nda soki album nda shoot kwanza mwanzo hotel. Ndete ingali asikimu yani music ebe part of life see tabia sana but they ukurapi in your own view is music passion or more of a talent? Mchendo chenga music is passion. It is something which I cannot run away from. Nani into kiringa really tunde igo na kike go in my mind. So it's more of a passion na talent pia iko but pia iko si sana lakini iko. Asante sana. Ambia mano sana so go cheme studio nero Bagusi Global Radio ni na oto kwalika ni tukolinde kerole una botara bocha tugambe ya maseyamo. Mwanchwa muliri kwa Bagusi Global Radio mbaka ngambia mono hase ko banenche gesa toga chage tomorobero iga kweka twikirega ase omoelio na bira bande haino moteri gusino bwate story ngiye yo buguma bwawo ganetiko sanganetwe me ya Bagusi Global Radio na bugutwikera kwetarase enamba buna nabatebi 0753241889 0753241889 wewe na bugutwikera email asemele Bagusi Global Radio @gmail.com mochera to sange ya maseyamo na boku inspire bali skogari enera Bagusi Global Radio ikiumbu kimusi na bere naye china bukondoka Edwin Mukaya kwekachinga kichinde ase umurobiro unga buno yoga tabanga yesoyo.